wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Wena wendlovu. Ayede. Hawu siyakhuleka nina bentonga yethu siyabetha phansi kwavela ukuthi siyakhuleka enhla nasezantsi siyakhuleka emakhosini ithi oswela. Sikhuleka enhla nasezantsi sikhuleka izingane zethu obaba odadewethu obabekazi bethu. Sikhuleka ngisho kwabamhlophe abelungu. Abangapendiwe ngoba nabo balibuka lolu hlelo lolu babuka nje uthi bahle labafana bodliwa nombelebele khulekani emakhosini enu nikhule ngoyameni yenu nikhule sizwe nje sonke nasi sizwe simbhekile. Siyakhuleka sizwe senkosi yakithi kwaBulawayo namakhosi esiphansi kwawo ayizinduna zengonyama ngoba ngilapha kwesikaSibhakuza salo ukhetha uqhamu kwabadabele ngomphishana ngoba inyathelwayo. Ngiyakhuleka nami ngithi ke sesibuyile sabafana bombelebele engoma khosi. Masu khuleka siyakhuleka nina bindlula mithi siyakhuleka nina bakabhijane ephuma esiqwini edala kwasebekuvalela ngalonde kaGabela. Sithi siyakhuleka kwindlunkulu yonke nakwindlula mithi esesisele nayo emashobeni. Sithi hawu bakithi asingakanani thina yithi impukane zakho ndabezitha konke uma kuvela ukuvela sicela ukuthi kwakhe isizwe sakho bayede. Baba Donda kanti uba nje sivula ihloko soqedela lesa hloko ngizonenza imizuzu emibili kodwa nje kanti ubuye lapho baba iqhawe amaqhawe alapha na lapha na kwabiyela njoba engaka lapho unomagidi yonke amaqhawe obling donke amaqhawe lapha kwabiyela ngiyalazi lo likhoze kakhulu asemangidini lapha gala likhona iqhawe laziyo lapha la enyosikuzo zonke lezi zinto zamabiyela lapho iliphi iqhawe laziyo nje lapho obuka ngisobuka mina lapha kuneqhawe elikhulu lapha elahlala eduze kwelembe kanje umfundlana uyamazi umfundlana ngiyamazi ubani masi nje kancane ngeke ngimqele ayibusho ngenzela ngazabiza siyasabela uphunga noma gebe wayimisa ishobana wayinika udlungwana wasemangonyameni ubani wathi wadla umhlehlo wabakini ngeke nabo bakhona bambongi ngikhona bambongi ngikho aqaphela ukuthi ngikhona yini bambongi hawu nina besonga yethu sikajame betha phansi kwafela hawu namhlanje indaba ilapha yana sifuna ukubuka lapha na labantu laba okuthiwa abayitholi ingane akekho umuntu ongayitholi ingane lapha yana lapha kodwa into engizoyenza ngizoqala sihlawulele yankulumo lena eyasala ngevikele edlule masuku ngizokuneza umzuzu oduqede lenkulumo ubaba ngizokuneza imizuzu emibili eqede lenkulumo kunendaba yenyamazana kunendaba yedlalubi qeda le yankulumo yangevikele edlule yale yanhlambuluko nje ngizeza 2 imizuzu emibili imizuzu emini ebese siyalapha siye mathi sibe sesibuya siqonda kule yankulumo leyana masuku awuqedele yankulumo yangevikele edlule indaba yenhlambuluko ithi kuma isilungisiwe kanjalo ke bese bebuyaka abantu sebekhothele nomlotha kuba nento esuka igudla ebakhona ezisethula egcikeni uma ifika lento idliwa uma kukhona umuntu phakathi kwalabo abantu ade benza inhlambuluko ongahlambulukile kahle uma ehla kuqumba isisu angithi ngiswakhe uma siqumba lesi sisu kulomuntu lowo muntu lo osuke equnjelwe isisu ilo muntu ofume into okungesiyo lapha ngaphandle waqamba amanga ngokuthi yena uyahlambuluka kubani angithi uyayibona ke le ngasho lo liqiniso lento beyikhuluma lapha ikhomba ukuthi ayisili iqiniso omunye ke imiyeke eselapha ethe sele ekhaya kubo kubuye ukudla alunywe isisu okhomba ukuthi ke lento lena vele uhambe nje lokho ayithwele yinto ebilokhu isagugushela lapha kuye akahlambulukanga ngeqiniso umuntu umkhunkuli uyabona baba Donda yini uyaziyo lapha na nje unezi imizuzu emibili nawe ma kunenqina kube khona abantu ke ngoba indaba yabo ukhona ababanga inyamazana athi igwazwe yimi yebo nalona uthi igwazwe yimi lolo daba sezophethwe yijaji la khona umthonga
lona ukuthi makuphuma inqina lapha ekhaya lo olala phansi aselala phansi khuze saka bese lala phansi awe kabi nje bese ebuyele endlini awuhlala lapha esikhundleni ukhubaze inyamazana enezifu lapha ikhubaze ngoba lokho uyayibopha ungayi lapho baba oluyudaba lo lwanodu behlezi ufuna uye lapho ekulamleni ngoba lo daba ngiyafuna vele kuzongena la seliphethe umthonga lo daba inyamazana ibekwe la angithi inyamazana ama isifile kodwa amehla amabama aqhuma yebo bese kuthiwa ke uyikwazile wena bese kuthiwa ubumi kanjani ngathi uyigwazi uyicile asho nje oyiqili asho njoba kuzosho lo uyiqili usemangeni nalo bese ecophoza umkhonto wakhe egazini lenyamazana uthatha usibona umkhonto wakho nalo igazi likhona kanti uyiqili ubumi kanjani alinga ukuthi no umbonile kade egwazi ukuthi bemi kanjani bese kobuka inxeba ngoba manje na ufakazi nalo lithi ngigwazile nalo lithi ngigwazile inxeba likhona umi lapha bekumi khona lona igwaze ngempela bese ilaswa phansi bathuza awaguqe bobabili la phambi kwayo inyamazana uma sekuthiwa ke sekusho umthonga manje uyena edwa sekhuluma bonke abantu sebethula ethiwa leyo nyamazana leyo ngoba iqhumza amehlo nje ayilale lapha phansi laba bobabili bathi bayigwazile futhi ubufakazi bayakwazi ukukhuluma kuyabafuna ukuthi bayigwazile kuzolamla ukuthi baguqe lapha phambi kwayo inyamazana ilele ukuthi abayikhothe esweni qeda suke buzo okhothwa yilo umthonga ke usezobona noma ithathwe uwe bengatholi lutho la ma kusho yena ejaja isikwe phakathi wonke uhlangothi isibili nalona thola ukuncane nalothola kubeyihle khona kunjalo kusho umthonga makuthande yena lo okhotha inyamazana kade akayigwazanga ngokuthi uyakwazi ukukhuluma uyiqele kodwa mhla kukhona inqina enye kufuka indlozi imshaya noma inyathi afele khona bawaqamba amanga esefungile ufunga wasemnqineni lokho lokhu uyazi ukuthi baba kodwa baba uliqhawe ngokwazi naleyo nto leyo uyazi ukuthi yonke lezi lolweni ukuthiwa isikhungo yonke lento leyo lonto leyo lezo khungo lezo ziqhamuka lapha enqineni lapho khunga khona inyamazo umuntu kulapha kuthiwa methwa ji lapha lapha zothi masibuye etolo ebese lapha sibuye siqede bese siya kulapha hawunina lento ngayethu sikajama ebetha phansi kwadla uteka sisahamba sisaye etolo hlala nisilinde nje siyabuya ihawunila bento ngayethu sikajama yabetha phansi kwavela uteka sesiphinde sabuya singabafana bomdlwane bombelebele esihambe lapha la sikhuluma nganyamazana kodwa bese kuyivela ngoba vele singamaphisi sisonke awukho umnqolo lapha yana lapha sobe silikhuluma udaba lanyamazana nina besilo hlehle ihloko ebesikhona lapha kulesihloko lesi esalabantu laba abangayitholi ingane inkulumo ithi Thombazane ungaqale ubambelele phansi inhlanga isemanzi. Ithi Thombazane ungaqale ubambelele phansi inhlanga isemanzi. Ihalimbiwa igudi umuntu engakafi. Thola themba umoya uya ngasekhaya. Wena izikhuluma kwathawithini. Siyayizwa kahle. Ithi Thombazane ungaqale ubambelele phansi inhlanga isemanzi lapha yana kalimbiwa igodi umuntu engakafi thola themba umoya uya ngasekhaya hawunila bento ngayethu sikajama yabetha phansi kwavela udaka indaba ngiveza izinto bale uda ngihlalisa ulimi lobabamkhulu ukuthi ulimi lungasali ngaphandle phela ngoba ulimi lweni iyona nsuka uma ungalazi ulimi awuzazi wena uma ungawazi umlando ngawuza uma ungamazi ubaba wakho nomama wakho okuza uma ungamazi uyihle nonyoko kawulutho uma ungenanhlonipho njalo lehle ayikho into singayikhuluma nawe thina singakhuluma sincinge ungena kini siphuzitshwala bakini kodwa nje kalehle wena kawulutho
wena uyidle yencanga laphana kukahle umsebenzi wakho laphana masuku ngifuna sibheke lapha laqhaweni namanje nawe baba uDonda lapha ukuthi labantu laba okuthiwa babizwa ngothombazana abangabathola abantwana kahle kaZulu kakho umuntu ongayithola ingane yini uthombazana ngoba inkulumo ithi thombazane ungaqale ubambelele phansi inhlanga semanzi siqale nje lapho uthombazane kukhona imfene esuke incane ihamba nekhonde lemfene le okuthiwa ngithombazane ayibathula abantwana ayizali isidalo sayo leyo mfene leyo kayizali qanisela ayizali nje leyo mfene leyo ihamba nekhonde elidala elisuke selehlula amanye amakhonde ngoba yona lisuke lazi ukuthi khona umnandi libuthola lapha kodwa futhi lobumnandi ngoba ukuthi nje uzubunandi hayi ukuthi ingoba kukhona okwandisa ukuthi kube khona imfene manje ke kungani umuntu ukuthiwa ongayitholi ongamumathi ongela inhlanhla yokumumatha esebizwa ngokuthi uthombazana cha uma umuntu emumethe ebizwa ngothombazana mayingamumathi kusuke lokho kumuntu kuyisithuko cha boma sakula masuku usuke ehlonishiswa kanjani kahle usuke ehlonishiswa sakula masuku ukuthi phela makuthiwa thombazane unga lapha akusho ukuthi ngoba umuntu ngeke ebizwe ngenkomo kuthiwa uyinyumba inhlambe suke ivele oba yabo iphezulu inhlambe suke iphezulu engafanele ukuthi ingane yomuntu ichanguzile ingayitholi ingane bese ibizwa kuthiwa inyumba le lo kuyinhlamba futhi lonto leyo into okwena nikhuze njengoba lesihloko nje sithi thombazane ungaqali bambele phansi inhlanga esemanzi iqonda ukuthi inkulumo wena ngoba usesemuntu usazoyithola ingane sikhona thina siyawazi umuthi wokuthombisa umuntu athole ini izingane akahle hle masuku utshela isizwe ukuthi akekho umuntu ongayitholi ingane ngempela akekho umuntu vele ongatholi ingane ngongumfana ngoyintombazane okudalekayo njengoba usho nje ukuthi wena lokhu kulala lokhu kwakhe ukuwa kwakhe phansi kusuke ngesikho kuwa kusuke kuyikuthi njobe esephansi lapha elele ngokuthi njoba usho nje ngalesi sinto ithi thombazana ungaqala bambele phansi time nami delile manje ukuthi usudelile kufuna ukuthi kunyakazwe kunyakazelwe indlela yokuthi umuntu wesimame akafane nathi amadoda thina amadoda sinesinye esisodwa cha thina sinase siyethina sinokhala bona banezibele uyafila cha lapha ngifuna ukuthatha udaba ngilusekudonda lapha ngoba udaba into ehle kangaka sikhulumise ngolimi lwesiZulu ukuze nomuntu ongajulanga ngolimi azi ulimi lwesiZulu lukhona luyasebenza la yenza amasiko ezikhola la ukwelashwa uzokuthola uzwelashwa la ukuthi asiyo lo hlobo kuthiwa hayi cha isizwe selashelwa ngemva kufuneka umuntu mawelashwa kwazi wonke umuntu uyelashwa lapha baba lapha yana kalimbiwa igudi umuntu engakafi ukuthi akufanele alahle ithemba nazonke alahle ithemba lo ongawathola abantwana hayi kuphelile ngami abanga izinto ezimbili ezivimba ukuthi umuntu athole abantwana ukuthi khona izinto ezingahambanga kahle lapho kade ephuma ekhaya ezoganiswa khona enye ongahambanga kahle kuyena egazini bakhona abantu abakulungisayo lokho uphele uyena ongakabasi wasilapha nje ke ingcinga ezifikakho izibuza into ethile naye ngiyangazi ufanele lo muntu uphendulwe ubani angithi baba ke siye lapha inkulumo yakho baba inhle mangabe uthi lapha uma ngabe engayithole ephume la ekhaya ngoba umuntu akekho into bayinelungelo lokuthi izalele ekhaya ayikho into mayiqomile nje ukuthi ifuna ngaphansi komfana ithi ngene ngaphansi komfana lonto leyo into engafune ngoba umfana uswele onto leyo ungena ngaphansi komfana umfana lapha uqeda lapho ukubeka amathambo esibelethweni uqeda umfana uyakuyeka lapho kuyeka nje usuyini awuselutho wena awuyona intombi awuyena unkosikazi uyinto njengelutho lapha uwe ntombi
wenze iphutha wangena ngaphansi komfana umuntu ongena ngaphansi komyeni umakoti unkosikazi ngoba vele usuke enikeziwe igulela ukuthi akahambe lapha eyowandisa ini uzalo lwakulo uyamuzi lawana ngoba abantu bengangemxongo besicawini wena uyintombi awazi ngokungena ngaphansi kwesoka lakho lapha na wena umeqeleni nima kanje nesoka labo uze lizokulobola kufanele ngatholi yonke into elifunayo isoka baba lapha inkulumo yakho inhle lapha asiye lapha ke baba lapha Thokola Themba lapha yana wizwe inkulumo Thokola Mathemba Mathuza ayukela awu madododo ulimi lwesiZulu ayewukela yebo ayewukela uzongiphendula mabe lapha sibuya eDolo lapha ngoba abelungu boze begcine besishaka isikhathi la ngamabhuzo awunila bentonga yethu siyabetha phansi kwavela ukuthi akasahamba vulisa eDolo hlalani njalo nje siyabuya futhi hawu mina bentonga yethu siyabetha phansi kwavela ukuthi akugasani ngapho nganomageba hawu nanga uDonda lapha ngifuna alihlakulele kahle ukuthi lapha njoba ngithi lapha kalimbiwa igudi umuntu engakafi Thokola Themba amathuzi ayewukela umoya uya ekhaya lapha yana baba awuhlakule lapho nje sambe silapha lapha size siyophetha imbenge Thokola Themba kusho ukuthi jabula yeah jabula ngoba amathunzi yoba ewukela nje ushi lizoshona ila yeah seliya umtsha wendoda seliyehlela lapha athokoza uma isazokwenzeka lento oyenza njani oyidingayo oyenza njani uthula ithemba ubambelele phansi uthi hayi ngami sekuphelile ngeke kuphelile bakhona abazoyilungisa lento Thokola Themba nje ke amathuzi ewukela izolunga lento bethi Thokola Themba amathuzi ayukela ungaqala ubambele phansi bethi nansi singcothulo umsingizana ukushuthi itulo liza lentambi intombi ke leyo isikhuzwa kithi sizisizwa siyilandele siyiqomisa uma isingcothula umsingizana lapha isizwa kubhedezana ithi kodwa nje mina ngisemncane isho ikhuzwa kithi sizisizwa sibahle baba lapha njengoba nenza loluhlelo lo ezinye zezinkulumo ukuthi nina anilahli ithemba ukuthi kusayolunga uma sakhuluma sivunule sinje ngoba umfowamyekisa wakwenza ukuthi imvunulo igcine ilokhu njoba sinjena nje umfowamyekisa sisazokhuluma kakhulu ngaye baba asangenze lutho ngiyithanda ukuthi sinje lapha ngididelana indoda ishaya idiyazeli bese idiyazeli ihambe ngamsabuyi lapha yana lapha ngididelana baba awuhlakule lapha ke lapha ngendaba ngoba abantu uzwa bethi kunomncwabo lapha yithuna lapha ubaba ukhona ublasho futhi uJJ egcenzile jabulu njalo made udumisana nozana nonkado mpahla kanyonto beqela uhamba uje udwe mama mpahla kagogo phushu mabuya ngezi mjikozo lo lo umuntu lwana phushu mambo ngondlamini ehlempethini igubela kwini kodwa ziyibukelela imfele kamfundisi imanzo zawuza nobhathu asabadla mase kudla masengane zethu lapho uthi meke ethi yile kuthiwa yitona kuthiwa hele ndoda baba ithuna nencwaba neliba lezo zinto lezisihlwele lezo zinto lezo yezihle ngifuna ngelilanga sikhuluma ayikhuluma ngelilanga yebo lapha umuntu wakaZulu uhlonishwa ngani njoba inkulumo ithi lapha yana ungaqala ubambelele phansi inhlanga isemanzi kalimbiwa igodi umuntu engakafi lokuthi umuntu uyashona olunye udaba lokushona ngoba ukushona ngale yebo yabona umusushonisa lapha legodini lakhe endlini yakhe yokugcina kuhloniswa unkulu kuthiwa yini baba yigodi ngoba kuhloniswa umgodi ngoba kuthiwa simfa emgodini lo kukwezi ingakho ke bana nongenamkhawulo umgodi yebo ongenamkhawulo lapha yigodi yindlu ingakho ke baba ke abantu bakaZulu babefihlala nini ebusuku
kuze ungabonwa yini isitha sakho lapha usuthunazwe yini inhlabathi ngoba ngafika ngibambe nje kanje lapha ngiyakuthunaza kubo bonke lezi ingane lezekhona eshe inganeni zakhe bengathi untangayithu uthunaza ubaba umkhembe isithunzi yabona yingakho ke baba soke sikhuluma izinto bangiveza nje ihloko ngoba ngijekadula nje kanje uthi abantu bakaZulu lapha babethi mabe befihlana bese behlikisa indlu leyana yakho betshala ihlahla lapha bebuyisele yonke lokuzana izibi lezini ekutshala dubula bese betshala ihlahla ukuthi lapha bafuna ukukhombisa ukuthi wena utshalwe kujuliwe lapha la indaba okudlala hayi uthi ngilisho umthetho nje babengafundile nje babehlakaniphile lapha kufanele ngolesitha sami ngilele ngibhephe sengifile hayi ngishoni sengifile sengihlulwe izitha zami ukufa ngibona isitha sami engifile lapha la kuphinde futhi bezobona lento ufike mangabe ngempela uliqhawe libefihla iqhawe uhlikize yonke into ungabona bese kutshala ihlahla lapha noma kugingqitsho libekwe lapha nobona ngetshe emanlando uba lapha endaweni ethile ngingabonwa indunduma izitha zami babehlakaniphile laba baba yikho nje ukuthi babengafundile kodwa umqondo ofundile uyini ufunda okufunda okukhulu lokho kokubhala ukuthi ukhwenvithelwa kanjani baba asiye lapha ke siwazi ukuphetha inkulumo ngendlela efanele singaphuma ohlelweni lapha lapha baba ke bengifuna ngoba lapha ukuthi amathunzi ayewukela lapha thola themba amathunzi ayewukela seliya ngumtsha wendoda ngifuna uhlangule lapha ke maseliwa kuzoveza nomtsha lapha yana umtsha phela wendoda anti ulapha esansi inkamangwe qaqisa ngathi inkamangwe umtsha wendoda inkamangwe indlu yohlanya ithopho zayo ilapha esansi ifakwa lapho okhala manje ilanga kade liphezulu mase lehla njalo selehlela lapha esansi seliyothi selehlela lapha esansi njoba ke seliya ngomtsha wendoda alikashona seliya ngomtsha wendoda lizolosithela selifike emtsheni ke manje sabonwa ingoba umutsha unjani uyafihla awubona yini inhloso yomutsha baba incwadi wokhulukhulu beni inkulu indaba yawo ngoba umuntu mambona insolo lapha zidlala zigiya andusecuphe ibheshu asuma ephezulu ibheshu sale phansi kodwa umutsha wona awusali wona baba ngiyawubona lapha ngifuna inhloso yawo lapha yazi baba sukaphi sisuka labantu abaphuma lapha endukwini lapha ngoba bapha besithi nje lapha Thombaze ngwaqala ubambele phansi inhlanga ayisemanzi alimbiwa igodi umuntu engakafi thola themba amathusi ayewukela nathi sinqothula umsingizana usho ukuthi itulo liza lentambo lapha seliya ngomtsha wendlu ngifuna lapha ukuthi kuze okhulukhulu befake umtsha lapha endukwini yendoda lapha yini lento enkulu kangaka ngoba kufike baba sijule masilolu uma vele sikhe phezulu ingwebu nje ngathi lapha aqatshulwana baba lapha dlala lapha sikhuluma iqiniso phela kwamaqiniso noma ngeke ucede kahle kodwa lokhu ayifakwe uyisibekela ifakwe ejele ifakwe ejele ukuthi ingakwenza ukuthanda kwayo mangabe intombi zinjani ziqhamdala lapha beyigashula intombi lapha ngathi ukugashula isigodo lapha kwakudinga ukuthi izwe amafana bofasimba becashe bengabuka isigodo sigashula lapha ngoba bazobona izinto ezobenza umthimba yabo bese jabu umtshaka uyayibamba uthi usuka lapho wena kuthiwa uyindlu yohlanya nje ngoba lokhu nofuna lo mtshalo cha baba lapha ngibona ukuthi lapha besifuna isizwe sincwadiseke lapha ukuthi abekho umuntu enabento ongayethu sikajama yabetha phansi kwavutha akekho umuntu ongayithola ingane engakedluli emthini umuntu ukhona ukuthi umuntu ethombe mayingadombile ekwazi ukuthola nje ingane makumakoti umfana mangabe ehlambulukile emanzi lapha yana kufanele ukuthi eshume uthi ashutshise umfana yonke uzoyithola kudla nombelebele awu nina ngibona namhlanje la ke awu siyaliqoqisa uhlelo alike isona sazozalwa kufanele sali maqhawa kungazisikhahlelwa abelungu siyakhuleka sibonga ithu esilitholile nasizwe sikaphunga noMageba nasebukhosini bakithi emashobeni indlela mthi siyabonga ngabafana bombelebele siyafalelisa nina
besidlo siyafelelisa nina menkosi yakithi emashobeni siyafelelisa nina bangaphunga nomakeba sithi hawu uhlunga nombelebele njengoba seshila umayise abalokhu angezingane cha besho nezinsizwa umthimbo ngaye lokhu besibukweni bekhulume sikhona sihlunga nombelebele bayede Ukuhloba ngemvunulo kuyindlela yokuzigqaja kanti ke nendlela yokubhinca yisiko lezizwe ezahlukene ehlonipha amasiko azo noma ngabe ke unamuphi umcimbi umemulo umkhehlo neminye uma Mdube ke uzokusiza imvunulo besilisa omama istombi amagosa ngingabala ngitsini xhumana naye ke kule mniningwane ngezansi